Wachako kama udoni ogaye duond bu siasa mar DCP migosi Geoffrey Rigathi Gachagua oyango ni nyaka non tho mar maneno ogaye mar ODM mosenindo Raila Odinga kod kaka koro ne owito ngimane. Gachagua wacho ni Raila Odinga lakteche mage ne onyise mar mondo mi oyue, to kata kamano jatend piny ne ogolo chik mar mondo mi chwale nyaka e piny mar India kama ne owito ngimane ka oyango ni bende bero ne ok otimne ringre mar yango gima ne okelo thone ka dhok mar Raila Odinga otudo kod moko kuom jotelo mag ODM ka oriwo koda jatend piny Kenya ka oyango ni onge kaka Raila Odinga ne inyalo ik mapiyo piyo ka oganda jo Kenya pok omi ler mathoth ewi kaka ne otho en kaachiel koda machon en jamadar mar jolweny pacho kaendi General Francis Omondi Ogolla duto ma oyango ni nyaka chiwne oganda ler mathoth ewi kaka ne owito ngimane. Huyu Junet siku Raila amekufa, yeye na Wanga na Oburu hawakwenda kuchukua mwili, walibaki hapa wakauza ODM. Na nikuulize, kwa mila ya desturi ya Waafrika na Wajaluo hasa, huwezi rithi mtu kabla hajazikwa. ODM ilibadilishwa kabla mwili ya Raila kufika hapa nchini. Na tumeanza kuuliza swali, na mimi lazima sasa niongee kwa sababu nimesikia Orengo ameongea, si ndio? Huyu Raila Orengo amesema na tumesikia, daktari wake anaitwa Olunya, profesa, alikuwa amesema asisafiri, apumzike, asifanye kazi mingi, aangaliwe vile anakaa. William Ruto akachukua ndege akapeleka Raila India against the advice of his doctor. Why did William Ruto go against the advice of Raila's doctor and take him with a private jet to India? Si ndio? Huyu Raila amekufa India. Hakukufia kwa hospitali, amekufia in an institution. Sheria ya kifo, ukifa nje ya hospitali lazima kuwe na postmortem ijulikane umeuawa na nini. Huyu Raila hakufanyiwa postmortem, amesemekana azikwe haraka within 72 hours. Vile sisi tunaelewa mila na desturi za Wajaluo, hiyo maneno haiwezekani. Ukiona pia Ogolla alikufa na ajali 72 hours, Raila 72 hours, mwenye kutangaza ati 72 hours